Evanđelje spored Luka, glava 13. A vo toa vreme dojdoa nekoj i mu kaža na Isus za Galilejcite, čije što krv Pilat ja smešal s onivните žrtvi. To im odgovori i reče: mislite li deka tije Galilejci beja najgrešni od site drugi Galilejci koji taka nastrada? Zašto vi velam, ako ne se pokajete, site taka će zaginete. Ili mislite li deka onije 18 duši, vrz koji padna siloamska ta kula iđi u smrti, beja najgrešni od site luje koji žive vo Jerusalim? Ne, vi velam, no ako ne se pokajete, site taka će zaginete. Im ja kaže i ova sporedba. Neko imaše nasadeno smokva vo svojeto lozi i dojde da bara ploto od neja, no ne najde. Togaš mu reče na lozarot: eve već je 3 godine doađam i baram plot na ova smokva i ne naođam, preseči ja, zošto ušte da je iscrpova zemljata. No toj mu odgovori reče: gospodaru, ostavi je ušte ova leto, da je raskopam na okulu, da je nađubram i ako dade rod, dobro će bide, a ako ne rodi, togaš ja presečeš. Ako ga poučuvaše vo saboten den, vo jedna od sinagogite, tamo se najde jedna žena koja 18 godina imaše nemoćen duh i beše zgrčena i ne možeše da se ispravi. Koga Isus ja vide, izvika i reče: ženo, oslobodena si od svojeta bolest. I koga gi stavi racete vrzneja, ta se ispravi i vednaš go slaveše Bog. A načalnikot na sinagogata ne goduvaše što Isus je isceli vo sabota i mu reče na narodot: ima 6 dena vo koji treba da se raboti. Vo tije 6 dena doađajte i lekuvajte se, a ne vo saboten den. No Gospod vo odgovor mu reče: licemere, zar nego odvrzuva seko od vas svoj vol ili magare odjaslite vo saboten den i ne li go vodi vo toj den da go napoji voda? A ova Avramova ćerka, koja satanata je vrzal 18 godini, ne trebaše li da bide odvrzan od ova bolest vo saboten den? Od ove zborovi site njegovi protivnici se zasramija, taka što celiot narod se raduvaše za site njegovi golemi dela. Potom reče: so što je slično Božjoto carstvo i so što da go sporedam? To je slično na sinapovo zrno, koje čovek go zema i posejuva vo svojeta gradina, koje raste i izrasnuva vo golemo drvo i nebesnite ptici sletuvaat i se gnezdat na negovite granki. I pak reče: so što da go sporedam Božjoto carstvo? To je slično na kvasec što go zema žena i go krije vo 3 meri brašno, dodeka skisne seto. I koga odeše ko na Jerusalim, minuvaše niz gradovi i sela, iđi poučuvaše. A nekoj mu reče: gospodi, malko li se onije što će se spasat? A to im reče: trudete se da vlezete niz tesnata vrata. Zašto vi velam, mnogumina će nastojuva da vlezat, no nema da možat. Koga domaćenot na kućata će stane i će zatvori vratata, a vi ostanete nadvor i počnete da čukate na vratata i da zboruvate: gospodi, gospodi, otvorini. A to i da vi odgovori i reče: ne ve poznavam od kade ste. Togaške počnete da zboruvate: jadev mi, pijev me pred tebe, ti ne poučuvaše po našite ulici. A to i će ve reče: vi velam, ne znam od kade ste. Begajte od mene site vije koji vršite nepravda. Tamo će bide plač i čkrtanje suzabi, koga će gi vidjeti Avram, Isak i Jakov i site proroci vo Božjoto carstvo, a vi je samiti sterani nadvor. I će dojdat od istok i zapad, od sever i jug, i će sednat na trpeza vo Božjoto carstvo. I ete, ima posljednji koji će bidat prvi, a ima i prvi koji će bidat posljedni. I vo isti od den pristapija nekoj fariseji i mu rekoa: izlezi i zamini se od ovde, zašto Irod caka da te ubije? To im reče: odete i kažete i na ta lisica: eve, izgonu vam demoni i leku vam denes i jutre, i na 3. den se će dovršam.
No денес, утре и задутре треба да патувам, зашто не е можно пророк да заѓене надвор од Ерусалим. Ерусалиме, Ерусалиме, ти што ги убиваш пророците и со камења ги засипуваш оние кои се испратени кај тебе, колку пати сакав да ги соберам твоите деца, како што квачка ги собера своите пилења под крилја, но вие не сакавте. Ете, вашиот дом ви се остава да запусти. Вистина ви велам, нема да ме видите се додека не дојде време да кажете: благословен е оној кој доаѓа во Господовото име.